เราไปเป็นสวมหัวเกณฑ์นายอนแต่น้อยอยากรู้สมบูรณ์สีดาสีเมื่อกี้เลยเนี่ยปอนายอจิตแต่ชินากูยมสมหัวน่ะเนี่ยปอแต่เขาเป็นตัวปตายอีชาจะชัวร์เลยนะอีชาจะชัวร์เลยนะเหรอแต่ชินักลุ้นชั่วโมงกูหลังยังมีบีคลิปนะอยากกูยนสมหัวยาอ้อหรือนะแล้วที่จนชั่วโมงมัวปอนชั่วโมงอัวเป้าอย่างชั่วโมงมัวเหียนชั่วโมงชิเชียชิกีหน้าชิใส่ชิเกี้ยงที่กูเราเป็นโซเกณฑ์นายอรู้สมบูรณ์แต่เนาะเนื้อชิอ้วนบ่อยแห้งน่ะเนื้อตาตอนตัวตาห่อไปจนชั่วโมงเสียgiờ thì lúc sớm bù nó chữa trong đây chả lo con rồi chủ xóm mua đi và bé già lên đàn nó là ý chỉ bù khó ya khó chỉ o chỉ bù con chung mua khẩu khó chỉ bé chỉ bù con lên chung mua cú nè bé già lên đàn nó thì có chịu mua cả thảo con rồi chung mua chị xài tao thì lúc sớm bù là những hậu con nó ya chỉ bù bé già nó chịu xí nó giờ tiền mua đi ý già nó hậu chị giờ lúc sớm bù có chịu kỳ theo phương dùng rồi chả là mua bỏ chơi nè nếu chuyện gì đó có ya chị là bé chỉ luôn đàn nó cũng như tôi nói mà cũng tôi chụp lăng skin care luôn chứ mua giờ cũng chứ mua nát trốn chứ mua thầm sát sao ta chỉ cũng tin rồi xong bù nó chứ mua chỉ khó lên nè xong bù xuân tao trên rồi chứ mua những khó cha con rồi cho ô phò mó giờ ta chỉ luôn đàn nó trên rồi cả cũng chứ mua kiêng thiết xài thiết có hai tiệc của sau mua hìa giờ bé lò rồi bé chọn cái này chỉ trong cao chỉ mà hai cháu bó là chị cũng chỉ uo đó chỉ mà tê thầuอยู่cho con chơiอยู่ก็uo thiết đó chỉ mà thầuอยู่uo đó là chịคุณจัวลีอ้อหรือสิจีกูจะป้อนูอ้วนหรือแต่นึกขอเลยนะจีlúcแต่นอจีนึกป้าเรากูแหงย้อนนี่จะวินจอนี่จีเตอป้อหนึ่งช่วยมั่วนี่เขาเติร์นเราว่าxuốngเทียชินดอกก่อนนั่นหรอกูจะไปดัดเดนี่ว่าโดนนี่ดักชายเทียจงเก้าเทียหยอยันนี่จุ่มเราส่วนป้าเทียจีนี่ให้อยากว่าป้าตัวจริงชาติจีกูรอเป๊ะตูไปรุ่นช่วยมั่วก่อนจงชอบเราหยอไปรุ่นช่วยมั่วรู้ว่าเป๊ะแบบแปลงเขาเป๊ะรู้อยู่ว่าเตาเอ็นได้เนี่ยชอบเลยนะchị cũng là bên số mua kia nó giàu cũng chẳng to đến tới chỉ nó tao họ là tới chỉ mấy hạt tiền chính gì nên là chị nếu cô khi xí là chỉ luôn tận nó sẽ họ bùi ở ba tao chơi mua đồ chơi mua uống sông câu tuổi còn nếu họ làm họ bên tao sông câu nè tin tới sơ lên từ sát tao chị cô đâu của tao nó giàu xin chỉ đồ nhau sẽ đàn nè